Transcendentalni argument za postojanje Boga. Uvod. Počeo bih sa naglašavanjem par ideja koje će sprečiti određene buduće nedoumice i primedbe. Krekeri u ostavi. Ne dokazuje se sve na isti način. Radi se o logičkoj grešci koju je Greg Bahnsen imenovao krekeri u ostavi, zato što će se način na koji dokazujemo postojanje krekera u ostavi razlikovati od načina na koji dokazujemo postojanje radiotalasa ili nekih nematerijalnih konceptualnih entiteta, poput logike. Dakle, ako bi bezbožnik tražio fizički dokaz postojanja Boga, pravio bi grešku, jer bi time pretpostavljao da se sve dokazuje na isti način. Empirijska metoda jeste zadovoljavajuća po pitanju materijalnih entiteta, ali je slepa i nema po pitanju nematerijalnih. Važno je napomenuti da empirijska istraga na kojoj je naučna metoda zasnovana pretpostavlja transcendentalne entitete, nematerijalne konceptualne entitete, kao što su logika, uniformnost prirode, red u prirodi ili da će zakoni prirode biti konstantni i stabilni, a ne relativni i promenljivi, i da će budućnost biti poput prošlosti. Umove, ali kao što smo već rekli, empirijska metoda, iako ih pretpostavlja, ne može ih dokazati. Kada kažemo da sve znanje dolazi kroz naša čula, pravimo univerzalnu tvrdnju istine, jer tvrdimo da znamo univerzalno stanje stvari. Ljudi nemaju pristup cijeloj stvarnosti. Naša čula su ograničena, a ne neograničena. Tako da jedino čemu možemo da pristupimo jeste ono što možemo čulima potvrditi. Ako je to tačno, onda ne mogu da pravim univerzalne tvrdnje, jer bi to značilo da imam pristup univerzalnom stanju stvari ili cijeloj realnosti, a moja ograničena čula mi ne dozvoljavaju da napravim tvrdnju univerzalne istine, poput sve naše znanje dolazi kroz čula. Dakle, ako nisam čulima potvrdio da sve naše znanje dolazi kroz čula, ne mogu da verujem da sve znanje dolazi kroz čula. Problem indukcije. Ukratko, radi se o zaključivanju univerzalnog stanja na osnovu partikularnih instanci. Dakle, koliko se god puta ponovio neki partikularni događaj, tu pojavu ne možemo nazvati zakonom, zato što nemamo pristup svim instancama tih događaja ili univerzalnom stanju stvari. Na primjer, kada vidimo da jabuka sa drveta pada na pod, vidimo partikularni događaj. Koliko se god puta ovaj događaj ponovio, on neće biti opravdan kao zakon, na primjer gravitacije. Jedino što možemo da potvrdimo jeste seriju primjera kada se priroda ponašala na određeni način. Mi nismo sagledali celokupnu prirodu, niti možemo da opravdamo, bar ne iz ateističkog sistema, šta će se desiti nakon što čak i 1.000.000 jabuka padne na zemlju. Razmislimo kako ovo izgleda iz disteleološkog vida sveta, koji nalaže da svrha i namera ne postoji iza univerzuma. Ako nema svrhe i namere, jedino preostaju šansa i slučajnost. Ako je tako, događaji koje opažamo jednaki su nasumičnom izboru brojeva. Ako smo nasumično 100 puta za redom dobili isti broj, da li to menja nasumičnost 101. broja? Zar svaki sljedeći broj nije nasumičan bez obzira na sekvence brojeva pre njega? Dakle, čak i ako neki prirodni događaj opažamo celog života, ne možemo zaključiti da je to zakon. Nikakvo opravdanje nemamo da će se priroda sljedeće sekunde ponašati na isti način. Bez induktivnog principa nijedna naučna teorija ne može biti pozitivno verifikovana. Karl Popper. 3 grane pogleda na svet. Još jedna ideja koju moramo biti svesni jeste način na koji sagledavamo poglede na svet. Nijedno verovanje ne postoji samo od sebe, u vakumu, već je ono što sačinjava pogled na svet mreža verovanja. U toj mreži verovanja su međusobno povezana. Pogledi na svet se šire mogu podeliti na 3 međusobno povezana dela: epistemologija, metafizika i etika. Epistemologija ili teorija saznanja je oblast filozofije koja istražuje mogućnosti, korene nastanka i krajnje domete ljudskog saznanja. Dakle, moglo bi se reći da se epistemologija bavi pitanjem kako nešto znamo. Metafizika je grana filozofije koja proučava osnovnu prirodu stvarnosti, prve principe postojanja, identitet i promenu, vreme i prostor, uzročnost, neophodnost i mogućnost.
Dakle, moglo bi se reći da se metafizika bavi pitanjem šta postoji. Etika je filozofska disciplina, nauka o moralu, filozofija morala, koja istražuje smisao i ciljeve moralnih normi, osnovne kriterijume za vrednovanje moralnih postupaka, kao i uopštu zasnovanost i izvor morala. Dakle, moglo bi se reći da se etika bavi pitanjem šta treba raditi ili šta je ispravno, a šta neispravno. Mreža verovanja. Kako bismo prikazali isprepletanost ove tri oblasti, uzmimo kao primjer tvrdnju kao što je ne treba jesti meso. Pored toga što je jasno etička tvrdnja, ona stoji na temeljima gomile drugih pretpostavki u domenima metafizike i epistemologije. Dakle, pretpostavlja se da znam šta je meso, kao i šta je etički sistem. To je epistemologija. Samim tim, kad pretpostavljamo da postoji znanje o mesu, uključujemo odnos uma i materije kao fundamentalnu prirodu realnosti i pretpostavljamo da to meso postoji na ovaj ili onaj način. To je metafizika. Ovu isprepletanost mreže verovanja možemo prikazati još detaljnije. Neko govori da se meso ne treba jesti i to govori nekoj drugoj osobi. Dakle, pretpostavlja se postojanje dva uma, kao i zakoni logike koji prožimaju svaku formu komunikacije. Uniformnost prirode se također pretpostavlja, jer bi bez reda u prirodi sama rečenica bila neshvatljiva i nekoherentna. Iz ovog razloga, kada argumentujemo, to radimo upoređivanjem pogleda na svet ili celokupnih sistema, a ne samo određenih aspekata ili delova sistema. Zar ima smisla da sa nevernikom pričamo o etičnosti određenih radnji, ako se hrišćanski i ateistički etički sistemi razlikuju? Hrišćanin će hulu na Boga vidjeti kao nemoralni postupak, dok za ateistu takav postupak nema nikakvu moralnu težinu. Stoga se razgovor mora voditi na paradigmatskom nivou, drugim rečima, na temeljnom nivou naših pogleda na svet. Kružnost. Još jedan česti kamen spoticanja je tema kružnosti. Često ćemo čuti kritiku da je transcendentalni argument kružan, što bi bila logička greška petitio principi, ili ti kružno rasuđivanje. Ova logička greška se javlja kada se među premisama ili koracima argumenta nalazi zaključak. Na primjer, moraš pratiti zakon, zato što je ilegalno kršiti ga. Ako kršiš zakon, to je ilegalno. Dakle, moraš pratiti zakon. Da li transcendentalni argument pravi istu grešku? Da bi ovo odgovorili, moramo napraviti distinkciju između normativnog i paradigmatskog nivoa. Normativno je ono što se bavi svakodnevnim ili manje krucijalnim pitanjima pogleda na svet. Dakle, obrađuje teme koje značajno ne utiču na druge delove našeg pogleda na svet. Dok bi se razgovor na paradigmatskom nivou bavio temeljnim pitanjima i temama od kojih zavisi naš celokupni pogled na svet. Primjer normativnog pitanja bio bi da li knjiga koju trenutno čitam ima 100 ili 200 stranica. Dok bi primjer paradigmatskog pitanja bio da li logika postoji ili da li išta možemo znati. Dakle, jasno je da normativno pitanje broja stranica određene knjige i pitanje fundamentalne prirode sveta o logičnosti logike nisu na istom nivou. Normativne tvrdnje zavise i izgrađene su na temeljima paradigmatskih tvrdnji. Na paradigmatskom nivou, gde tražimo opravdanje za naše kriterijume opravdanja, kružnost je neizbežna, ali postoji važeća i nevažeća kružnost. Niko ne kaže x je istina zato što je x istina. To bi bila logička greška kružnosti. Postavljamo pitanje o preduslovima sveg znanja, logike, čulnog iskustva itd. Ultimativni standard je ultimativan. Svaki argument ili dokaz koji ide iza ultimativnog standarda postaće novi ultimativni standard. Ako je ultimativni standard tačan zbog neke druge tvrdnje, onda je ta druga tvrdnja na višem nivou od tog standarda i time postaje ultimativna. Zbog toga je kružnost neizbežna, jer će naš ultimativni standard biti preduslov logike i epistemologije, baš onih alata kojima ćemo potvrditi sam standard. Koja je onda razlika između naše kružnosti za koju tvrdimo da je validna i nevalidne kružnosti? Nevalidna kružnost nije informativna,
dok validna jeste. Validni krug također obuhvata sam nevalidni krug i svaku misao i nauku u njemu čini mogućom. U ovom trenutku možemo uporediti ultimativne standarde. Ukratko, postoji razlika između tvrdnji: znam da moja čula i razum funkcionišu zato što moja čula i razum funkcionišu, i Bog postoji kao preduslov funkcionalnosti mojih čula i razuma, dakle moja čula i razum funkcionišu zato što su od Boga, i tim funkcionalnim čulima i razumom mogu da zaključim da Bog postoji. Više o ovome u nekom od narednih klipova. Neutralnost. Posljednja stvar koje ćemo se dotaći pre nego što predstavimo sam argument je lažna neutralnost. Često se sreće ideja da možemo biti neutralni, ali ovo je nemoguće po pitanju pretpostavki na paradigmatskom nivou. Čak i ako kažemo da ne znamo da li se pretpostavke mogu opravdati na nivou paradigme, i dalje pravimo tvrdnje o metafizici, epistemologiji i etici. Ta tvrdnja je izgrađena na ideji sveta u kom postoji logika zato što uspešno uređujemo sekvencu simbola i glasova, etika zato što se pretpostavlja da je istina nešto što se treba tražiti i objaviti, umovi jer dva uma međusobno razmenjuju informacije itd. Koju god izjavu napravili, bila ona kritika tuđe pozicije ili tvrdnja o vašoj, ona se nalazi na vrhu određene piramide verovanja, koja toj izjavi daje kontekst. Čak se i agnostik obavezuje na određena verovanja o metafizici, epistemologiji i etici.